Jamen, televiziyatasının yanın iplerini testing lat. Yanın sendiri yanın. Yanın patik pinakauto di testaman lat. Unsa. Alright, yanın televiziyatas yanın kaysa unsa. Kay tohtalikon. Kamu sana talikaran tanay pagtap. Fiesta. Alright, panat anitang pasikon, tunatang likon. Ala pula no from my ipamata from flavor. Ya, ini latar ko sa amin nanos kayo. Tapos ito tanong baito. Tunatang likon. Tapos ikaw. Ala ulit ikutin. Tanong po patrik. Tingnan mo sa nos araw kasi. Kung pupiti. Ay fully itasan ikitsay. Pufamen. Yo, play. Ini timid dan pinut ulit sa ayan itsay. Yes, ayan itsay. Alright, kaya Marisa. Sa anitang ikaupumah atit say anufafah. Itang sanos ika asikan o pipitang kumis ika inipay na anipan kusika sa naway man hao sa wot parang. As ang fiesta panipay ta asan ibaya pa itang pantay. Ipagin. As fiesta